BJP की national leaders सिंगना BJP Manipur के MLA सिंगी वा Tabidaba Taragadi MLA दगी resign Touthoklagani हाइना MLA TH Shyamkumar na फोंदोखराई ngarang hangi chief minister N Viren yauna MLA ahum New Delhi gi damakta Imphal thadokraba matung ngasisu BJP ga satmina political party ge MLA sing yauna New Delhi gi damakta Imphal thadokna baleptre ngasi MLA singna New Delhi da saliba sigi akupa maram pawmi singna hangluba matamda center ge leader singda Manipur gi popular government ama semnaba taksin ba salibene haina phongdoklamba yauri MLA singna Imphal International Airport ta Touthoklagani matamda pawmi singna hangba wahangi pakhum sengna piramdaba amadi hainingdaba yauki adubu Andhra Assembly constituency ge MLA TH Shyamkumar nadi Manipur ge hauzik uriba phibam asida center ge lusingba singda taksinaba MLA sing si chatpani handak chatpa asida makhoina tabidrabadi MLA oibagi phamdagi resign Touthoklagani haina nakai sengna phondoklamki ngasi New Delhi gi damakta MLA sing chatkiba asida Singjam Assembly constituency ge MLA Y Kemchan Wabugai AC ge MLA Usam Deven Andhra Assembly constituency ge MLA TH Shyamkumar Langthapal Assembly constituency ge MLA Karam Shyam Kairao Assembly constituency ge MLA L Rameshwar Lamlai Assembly constituency ge MLA KH Ibomsa Pachoi AC ge MLA Sapam Kunjageswar Bishnupur AC ge MLA Govindas Konthokjam Yai School Assembly constituency ge MLA Loinana Speaker Oriba TH Setabrata Mayang Imphal Assembly constituency ge MLA Kongkham Robindro Amadi Ketrigao Assembly constituency ge NPP ge MLA Sheikh Nurul Hassan su yauki hari Miyam yu sakam ulo menma mapam BJP ki position sole kafi sila itlagay isang piyat ambiyati at miyam gi laksi hakya adi at MLA miyam de koy leader do kung changna kan yani kung to biro wala to du ya Taragadi upai de koy adu ko pamili ka akoy gi leader si akoy do kunabo ya Taragadi kunabo ya Taragadi koy BJP MLA ne be atlay ko akoy resign tungda